Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me ka talo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me ka talo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu. Utulai na o tu matanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga, utula aina o tu matanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga. He wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Ko korike u hokamo I he talamalo e whanua mga he talawhatatu tope o atu pamihen talangata e teo o whaikito mama o ka ata whainga maori e koe ni ke o atu ai mo polokalama koe e whatu whanua who ki he weekend malo e tau mao e ahoni ko whiwhi he whainga maori e koe ni ki tatai lerei e whafofonga paula piven piukala kune I o kalani no sila
I he hoan ke whahoko te tau polokalama ko ia ki he wikini. Patonga iang ko tau polokalama ko ni, te ma whenga pe ke nofo pe polokalama I he loto I hoa ta, he tau polokalama e ahon, ko ngā ngai whatongia o ku I he nia e whafofonga, pe a kapau e toki fie mao ke te hoko atu ai whiawhi, pe te matoki whaha atu pe I he lere ko ia ai polokalama. Piven malo e tau mau e ahon, pea koe time whawhiawhia ni ke hoko a te polokalama pea me New Zealand. O ku whewheha ke peweni pea ku whewheha ke wholau mai ki New Zealand ko hae makatuunga o ku kei New Zealand ai. Malo me solo pa malo e mawhanga mare ko le tai ke u whanga te whatapue. Ko ia. Na tau mai ani afi ki Okalani. Ko ku ne kai whake wha mana ke e tolo I whare area. Kai tuk whai World of No Consistent. Ana ki reunion e ku family ku whanga kui. Miha te hau whai he tōna koe ni. Ka koe whukau makawe whoki. Koe whukau koe motua. Koe ngai mau whirawe pa mo te awhitu. Ka koe ne whanau na nau. No whukatoi hati. Mari hati o pau. Na nau. O koe nau ilo pe ku tolo I wharearea pa nau. Totonga mai whia ki o hao kau ke nau. Ke nau ki ke tuke tau whai e tōna koe ni. Koe uinga e hao. Koe aho nia nei pika pongbongi au e kau tāpolo au. Sio mai ki he saiki koe mui au koe. Koe hingo e mrai tāpolo ko Clark Beach. Koe. Au koe kono sai whoki e teknoloji au tau. O mobile office pe. Ai koe osipe koe niu mau. O ti ofo I tata. Kata hoa he mea koe na kake taki mai. Pe mea koe na tangata he ukosi. Mo whamalala te ngai isi hoe. Whakapau. A me pe koe voto no consistent. Kake taki mai pe. O se ata mai tāpulu ai tai pini ki. Whakamoko tai misini. Koe e pe ven koe tupu koe nik mahino ku official he dainimi. Ki nā tau tala noa pe ki he Vons ke fotu koe ia ke whamalolo e paremia. Pea ku mahino he dainimi ku kai ke lava hamo wharearea ko ngā ka lava whakakato ngā hei ngā ue koe whikau aki pea mo e fotu koe ni. Koe ha e tuunga whamui mui kua o ki ai ku o stofa atu ka tiki modolo ngā he mga tuunga koe ia. O ku whai ai whakatu ke whamalolo e paremia pe o ku kei whai ngā ue ki ai ai wharearea. Io soloi. O si tufa mai u makatunga. Koe lata program fo tau koe me fisi. Mau foket mato tona ki o swahu ya ho ekipa mai fa fonga tona tap ni mai. Pea lili wa ya ngai hala fononga wharearea. Kaike maari fok solo ngai mea ko ni kaike tau hanga pure mea ko tau bio hoka pumpu. Kaike tau ilo. Kako ne hoko mai oku very interesting a bit. Maari a bit. Ko issue lahi foke ni he vote of no confidence. Ko talo VONC go he tau ko si. Foi waha tau taha go ni. Within he foi tau taha go ni. Tu o tolo e withdraw mai he ne afio ne tai whalala ke tau tolo kau minista. Ai ke au ko foi strong message ya. Oku hanga he situation o te si. Ai anga tau whaunga. Whaka sosiale mo tau whaputkare. Maari ke au ko foi mga wha maari. Mga wha nega ki tau amanaki. Ka ku si oku aunga pe tau tuki nga himea u. He kona moni solo ko tarano moni. Na kusai ni au he vote of no confidence ko ni pau tok folau. Tok folau ko ni. Ko masi fa mo ia e pa ia pure anga. E nau ai inua au. O mahapinga ko issue for I pitch. Kono hoshi ko ia
hala ke pipeline item ke ne whakawhai whakamole ke whai ke pia kuma whakamatala whalanga ai lahi a mōua o nau tu whetu au pia kau taha goni si aia na nohanga o whatawa e o ku e ke whakakato e koe u me ai na na to ni ma milion na he patete wa tolu wa fa e whakamole ki o ame ki tama ko points in yo ko no ko ha mau piki ai nei ke line ante me he wa tolu wa fa ne to ha ni ma milion ke ave ki tama ke no pai pasi ai procure mini go para paanga ke falla ke tau para container ai go me no o hake ai no ai Piveni kata ka ko no Piveni kata ka ku ki lahi ne motu fefe ke tamate yange ataka kata kilelere ope ko nga ke na ki ongolere ya area koi aquí bakaya yange ihele on ongolere bakaya yange asia ko fu malai tabulu ni itu milionima koia ya hibe he voice e no hake mo me o hake mo tai o mai ngahi major commitment fa panga ai pure anga ke tala no i fare area ke entos me fare area no lao ke tu ma ke o e liriu pe hapure anga pa liriu e u fai tu toni fai nga me pe ai na fe na kau e mama e ako mama lo tu ke na o mai ke ai hanga foto example ko fu amore ko ni na wo takai holo ngai pasitio o campaign ke mau e tonga ai host ko ai totonu ke na host ai South Pacific ko paanga lahi kana ka jahalau ha ai tempe ya ina senario guliriu e foi tutun go ya more no ai pango na me lava tana tu ki hala ai tu falere ngahi mea e aunga ai go na buhinga pe na hanga o hake u mea pa na fala straight au pito he na hanga tali mai ko na tolo e mafai pure solo ko to hanga fato nga tani ne ke na wai ai no ya ne afio tani ne ke na wai no ya to hau ko e na fakau kau ho na ata mai pe anga pe e na fakau kau mo na fato lea ko na tolo e mafai pure masi na ku toki whakatoa ngai ai pau hanga whiinga ke hanga vete atu. He koe tua ko ni sudone wahe whaka compartment lala. Ulu aki koe Bills of Right, koe tau ataina a tangata i whonua. Ua koe form of government, form of government koe au tala mai rewa koe pureanga whakatui whakonistu tone. Ihe malu tu po ono mono hako. Wahe rewa ai foi form of government goia ke ngai branch ke e tolu I lalo I malu ai pa koe konga tolu rewa ai mo konga fa mo konga nima o wahe rewa ko ni sudone ko kabineti ai koe component e kabineti mono function component e falearea mono function component e famanga mono function pa foka os akirewa lane ai fonua ai ko lau ko ni sudone ai ko foi over arching picture ia ko bea pe tok tala mai he konga ua form of government ko pure anga ko funga pure e fonua ko pure anga fa tu fa konistutone I malu ko tu bo no mono hako o vai hono mafai go ia ke vai tolu ke nau fai executive legislative pa mo judiciary ai ko nau tolu nau operate I malu ko o vale pe tala mai he pare mia ai mo minister ala mo pureanga tamai nau tolu mafai pore ka ira ko va nau tolu ko fu te fito ia ga nau ko va be ko fu ko ne mama he be va me si no ko te ta ngai va ai ko me va nau be o ko kai fe paki ai revolo uruaki mo revolo wa faka system I huinga go ia ai nau whinga rewa ke uhanga o re-emphasize o e mauhala
o kuna mau executive he pare mia o to remove tu ho no sino ko na faiteri ha na autori he tu hau pa na te ai no ai ne afio ai ko me ko na kai ke whakamoni au ia he kawhi maari he na wai ai no ai tu hau kai ke ha kui la ke ta pa fola wa kai ke ha kui la ke ta e hanga he tu yo withdraw ene confident me he minister fonua ai ko tu tolu aki ai tu nga minister o ne hanga o remove ene ai ko ne me foi va pe ai vote of confidence tau go si ke vote of no confidence ko ni ko tolu ai intervene ne afio sai o ne hanga le vai a hiki ai mahu inga o vote of no confidence ko ni ki hala fononga fonua kai ke mari e fokson te tau toksio pe ke tau nga ilo to ke mau nga ia go ai fonua he ne afio ko ta fo ke me ho nga fo to nga iso he na kula wa u report na ku ma u pe me pare mi malolo report ko go CEC ai ko te ko ne ka wa go ne se ko to what fa mau la go mi Britania na ku ma we me go mo ya nga fa na fa to mai wa no hang fulu o hanga fa to nga ai foi engineer na fa target mo freche vere hono tuiki mono tuisi ai fa mawanga ka ko me na I he reporti pesete hiwa valu aga fu tu ya ke me go ya ka ko me go na magatunga ngai fai tutuni ai kai ke loto e ka kai fonua ke ala sia ai tui ma fai tui sovereignty na loto ai ka kai fonua ke falere pureanga ke o mai ke fili ai ka kai tene mo ko ya ni afio ko anga go no falere go to fola go no to linguist ko ne ma fai o une relinquish ne mafai ki he fare area ki he pepa palo ti e kakai ai toton ke tau fin ke tau hanga fa tonton e umea kon na fa lai fo ke tatala no pa upehe ko manga fa go ni o ga no kon instituto ne wa no lao ke tau whakahoko o whakatatau ke tau whakaamu me tau whakaukau tau laki riu e ko nisutone pa tau tok whakahoko e tau whakaukau he kai ke tau lao ke tau whakahoko e tau whakaukau I he tūnga me koe tu gai ko nisutone ai ko kuinga lotonga gai ko nisutone tau whenga ke tau ngāwe ia operationalize ke ngāwe ka tau tok hoko ka paure tau kai whi maari ke tūnga lolo tonga laki riu ia pa toki whai rewa e tau riu e tau whakaukau me tau whakawhatokia kai ke ko tu ko tai mini na ki fa no ha pe ne afi ku tau mai o ku to kore pureanga ke to fa lo ang tai ke o mai e na utari ko lau ko aku o ku ka ke huinga lilia ko a je fa ka usol ko e vote of no confidence ko tau ko si na foi allocation ni e fa no na fa ua ke e kau mea koe ni e nau voto no confidence foi allocation e whaono na e tari mai be bure anga e ahape nima pe whai pe osi wa pa te viri be bure anga ke o te wha palotia sai koe ni koe ki koe mea koe na tufa mai koe foi allocation be fitu koe na te don ke te no one na don ke tari mai be e ahape ta he koe me koe ulahi vai ni mai taha ia he allocation ko ni sisi e vai ni mai taha me koe kore ke te whakaloa ki aue o ku involved te politics ia ai koe ni tūnga ia koe kai mini o hinga di ven koe foi whakatu e whaono I he mons ko o si na nau te ke aho nima ke mai nau tari. Pei whakatu ene fitu o ku kore rewa ke whakaloa ku sisi e aho nima. Aia o ku uhinga rewa ia o ku ia e ngahi mea e whi mau ke whai holo ngahi negotiate holo ia tu a katoki lava whahoko e. Iyo. Taimia ko huai whatau hosi mo e.
ngai ngai me pe ka ki au ka je hu ngale ka je hu ngale na ko le na to ke wanga ta fa ai ko la within at least ya nima pa o te o ta fa ai ko je necessary he kono winga he ko he tau mani o mai na utari e to TPT o hange ko na wanga ko o fa fotu nga mai to ka ba na winga na cái ko me ko fe pa ko lo la lo jo lo ga te ko ai ka pa o a ta fa ke mai na utari na fa na ku me a se a pe he ka ova he a ta fa o ku vote level ai vonsko eu fatanga ele vai vonsko ni ka pa over a tafa oku oia ka ko taimi ka ko makatunga ke tali aki e fai to ave takai ke ka me mipa kiau ka ye todon ke frata he ka me mipa ke to e tau mani ko e to hena ko foi bene puranga tau mani to TPT hena na usanga na to sete foi presidents ko ya ke TPT ako pela foi allegation e fitu la o ve ko na ta mai le ke hinima mo na que a o de fai pe que TPT ko winga ma hi o wa fe point e o go manandu he press conference na fa ko paremia ngai a ko ni ko situ atu ai ana e ke ai fe hu e u ko ni ko ma nge ke we ke tu na e ke ai i he vonsko o si na e ke na ke fo tu ai ke o te TPT e te pe pe vonsko ni pa ko tal ka e premia na ne me a pe ko o si tala mai fa ma anga fa la o me ko ya ai ko no fa winga ta e malava be e vonsko ni ke te fo tu be premia me ta tau ke o te TPT mo hanga no pe o paloti te tata solo ko no moni ko taimen ko tawanga o fehuia ai role play he pe no lo tamai na influence fa maanga ka o te me ko uhinga li te o te me ko ni ko pe he fa maanga o all right he to ni ko ni stu tone ko mawanga he to ni ke se a ke ne tuku fakata faaki ai fonga nga au a fare kai fai ke loto e fare area ko foi mafai ko ia o kungata pe ia e meta ata den ko motion ko petitions pe mo bills ke gosta huia ko ni jone ko no moni solo ke au ia e tataua i pe ia o mai ha opinion ha taha ka ko me ku tohi hine ina mo uri ko me he ko fare ni ko he fra mau ko tu ki trope neti ai fa fofonga mi mala tambul mal fu ata mala ebe ko ki mama o me fetu ko ku ma o to ai internet e fetu ko ya ko ki tropo mai internet e moto mai ka mo tali be ko nga hange ko na ku fa ko te kamata proklama ko nga ko ta kamata na proklama hoko te mawhenga pe ke ma oski mua toa menteni ma ki tātaha. Ka o te moto kangia, ko ngā te mate whenga pe ai whiawhi. Hange koe a ku ka mahe whafunga, te mate whenga pe ai whiawhi, ke mate lere atu ai ke whakaosi aki ai konga koe o polokalama, ai konga koe ngata ai i he hoa pongpong koe ni. Te mate whenga pe ai whiawhi, ke mate whahoko atu pe tau polokalama, ke lava whaosi ake konga koe hono ua, koe ngā koe tūnga koe ni ki motomoto interneti, pea mo ki taimi koe ni o kulava ke whakawawabe polokalama, koe ngā ke lava ke mau ha taimi ai whafafonga, ke whahoko e nau polokalama hoko ko ia, o ku whahoko ko ia i he whetu ugo ku taranoa me miai, ka mo katakpeo ki taitari mai pe to e miniti e nima huta nima wano maha be wanima pe toki hoko ke na polokalama hoko ko mite wanima ka kapa e sai in the interneti
e lava le rei pe ai o talano ke whakatalano atu hanga hime, ke lava ke o se tuia i he proklama koe ni, ka lava ke tosi i atu hawangi mea ki he proklama koe ka hoko mai nai nai ang. E ka aku whamalo lahi atu ki he tau ka sponsor, i hono kei sponsor koe ngai proklama ko atu me heni, tatau te fito ki he South Pacific Loans, ko e kautaha ia Stelic Tupo pe mo e kautaha Finance ko ia South Pacific Loans, o ku iloa i Okalani Nusila ko e finance ni e whamo ui, lava ke tokoni ki hawha hinga whia mau pe pau ke whia mau paanga i Okalani Nusila tu e kautaha ko ni whika ua ko ia Cavendish Drive i loto Manukau, noa valungiau, valvalu, hiva valu, te ke lava whitu utaki ai ki he kautaha ko ia ko South Pacific Loans, o whitu utaki te ki nau tolu. Wharekoloa wala ko ia Bates Fashion Store i loto Nuku Alofa, ko tui ku osianga tau kai ngā ki he ngahi koloa le rei ko ia kulawa ke oatu, tatau te whito ki he wala koe ki he tau whanau, ko hafua ngahi uta po o koe ko oatu ki Christmasi, ko ke tori mo whiri ai i he Bates Fashion Store i loto Nuku Alofa whika hiva o e Whatawhihi Road hanga ko ia ki tau mo e pia building, te ke lawa ke mea tuki ai o mamata mo tori mo whiri he ngahi koloa ko ia. O kulawa ke mau atu kai me te pu ahono mahu inga o ku matu aki whātu ia pita mahu inga ma ke lawa o tori mo whiri ai. Ki mo tolu ko ia ku mo i tongatapu ku mo wharaonga i ko ia tau wharekos ulu Francis Tickets i whika hiva ko ia o e whatawhihi roa ta whaaki Bates Fashion whamalo lahi ke tingi mo tolu. Ko tiko e lele tahan te ke lawa o mau ke lawa huki ai, kosi he ulu moko pea whaofa ai kosi ko ia kulawa ke whahoko e he kau ngau e ko ia kunau lotonga ngau e ai ke whasansani ho ulu ke ngahi polkalama ko ia ku ke hanga ki ai manatui o ku lava peke ke puka mai ho appointmenti ua fitu tolu ni maono te ke lava tā ki ai puka appointmenti pe te ke hu ki he pesi ko ia Facebook ko ia ai Francis Tickets Tonga o puka i ho appointmenti, wani i hukuna puka na dolo he Francis Tickets ko i Nusila, ka ke huke pes Facebook ko i Francis Tickets aspe tonga ai, o ke puka me ai, pe ko huke website i, tap.francistickets.com, puka me ai, pe te ka tabe telefoni, wafitu tolu ni mao no, e lava le rei Francis Tickets, kene o atu ai kosi ho ulu, ko e lulu ko i kunau tolu ko kunau, kosi ulu ko i Francis Tickets, na e osi announced he wiki e taha mahalpe ua ko ni ko osi, i aho wawha ko ia o tise maki mua ko i he Christmasi, ko half day aho ko ni, e whakahoko ai lulu ko ni, ai ko lulu ko ni e klase ua, ki nau tolu ko e kina ke foi kosi pe taha, pe ua, ai lulu ia ke ngahi pare ia, i te whakoe, pe unga whakatoa ai pare ko ni, pe mo tola e whangiau, pea ko kinau tolu ko ia o ku na ke kose tolu pe lahi ake o ku lulu ia he klase ta ai a pe unga pare ko ame panga no meau a whakatoa ngai pare ko e ki ai a ko e me alpha pen ke te ko ngā ki ho o Christmasi na lama ma uia o lava toa i haki posip pe po moa ki he Christmasi i ke ngā tai ko a ho ko e whae lulu pong i tu site ko ia me he walu pong ki he taha ho ata kosi tai totongi ai whare kosi ko e Francis Tickets ko koe pe mua mai ki ai ko e whai pe ki ho wawe mai ko whai half day ka doa aho ko ia he kai ki toi totongi ha kosi ai kosi tai totongi ko doa aki nau tolu ko ia te nau kosi ulu ko ia i Francis Tickets ko ia ai o ku o atu ai whamalo ke te ki mou tolu tata te whitu ki mou tolu ko ia o ku ke osi kosi ko i Francis Tickets he kai te ke toki hao pehe aha ko ia ke kosta e tong te ke asiki ai he kosi ilo pehe kau tama kosi ia koe ka pau te ke kohoto kosi whika ulo aki pehe whahe aha ta e tong ko ia e hanga he kau ngau e totongi ho kosi ka ki mo tolu ko mo ngau e ke Francis Tickets aha ko ia te teo ko ke Christmasi wawe pong ia mai o tulaini pe ngā ke na ngau e ke wawe na whanga kosi ta e totongi ho mo ulu ki he Christmasi ko taha e ngai mea ofa ai Francis Tickets ki nau kau customer i he aho tu site ai a koe aho eni pe to Christmasi e aho hoko e awa e wharekosi me he walu
ki he taha ho ta e whakahoko ai mai lulu, whakahoko ai mai kosi. Ta e to tongi ki nau tolu ko tau pe kau kastoma ko ia. Ai Francis Tikas, te lava o lava le mai i ngai aho ko ia. Ke whakahoko ai promotion ko ia ki he Christmasi. Ai Francis Tikas. Ko e taha tau ngahi kau taha ko ia. Unau toko ni he ngahi polkalama ko tau pe whakahoko ko e ko taha veuta ko e siu i moa na Freight Services. A whereti i he whika te au hiwa walu o e Tennessee Avenue i loto Mangere. Te lava whitu taki ki a whereti e noa ua taha noa o nono, hiwa tolu o nono. A whitu taki ki ai e lava e whereti ke tokoni atu ki a te koe. Iha whahinga taimi pe e whimau ai ke tokoni atu ki a te koe. Koe, kau taha veuta koe ni unau awe ngahi utami o kalani ki Tonga. Pena whafoki mai ngahi container mi Tonga ki o kalani koe ngahi container ice. Nau whakatau e ngahi mea kai aisi kotoa pe ai, pena whakawhalau mai ia, whakatau me kau ngowe. Ange e nau paanga ka ni whakafoku mai container ai e fleti ki Nusilani o toki whakatau. Ai mea kai koe ia talo manioke ngenga, mai hafua. Toki whakatau ia e fleti heni, ke maua e seniti, pena te whoki lewa ki Tonga, ka ngau e une whai mesa anuari ki Tisema, o kune whakatau e kai e ngahi ngowe. Mahalo kulotonga i Tonga, fleti tainim, tonga whao ngahi container ko tui koe taha ia ngahi tokoni o klava kau taha ko ni o whai ki o tau kainga tonga koe nau hanga o whakatau ho mea tokoni ki o na te hela alu o whakamarket ko hanga tono pe o whaifo o fulori taimani o ke osfohi ki api o whereti pia whahurewa whereti ke container ka ne o atu e ia ho opanga ke whoki mo ia ki o mo api koe kau taha ia koe freight, siwi moa na Freight Services. Koe, kau taha koe ia maka koe ia Flantesi i loto Brisbane, o ku nau ke i whahoko e ni ki motoro ko tau kainga i Australia, o ku ngofua ko no whahoko e ngahi fu monumental peheni, wakahifo ki he whaofa o e maka koe nana i whakahoko e Flantesi pia mo e kau taha Akape Royalty Headstone i loto Brisbane, te nau lava whakahoko e ni iha tapa pia o Australia, te ke lava whitu taki a desi i a noa wha, ua noa hiva, whitu wha, ni ma wha taha. E koha o whia mau maka ki a whitu pe i Amerika, a New Zealand, pe ko Tonga, te nau lava rei o tokoni ke te koe i he ngā ue koe ia, nau whahoko lo Tonga koe ni tau ki taitari, pe koe hai palaparema o ku motu ai tau pe ko ose maka whafofonga pe koe hai palaparema ku tuai e ne hu mai ki lotoni ka ku atu pe whainga maari e kama tau tari ai whamalo mo tu ake atu e ngā ue koe ni o ku lava ke tuku atu e ngā ke ia koni ko wakai hifo ku i lotoni piveni kuongo atu? Io, con uomo. Ok. Sì che tante... Io. Aia foki... Na ki mate mai ne tipe ko e ose maka. Ose maka. O tu aga le mai ka e whakafono maka ai po. Ai oxe. Oi. Koe, aina tangata foki i he mea koe he vote of no confidence, eh? Aia koe tu whakai ni mi i he whakaukau e taha na e whakaha e he pare mia, na ne whakaha mea i he ne press conference whakaaki pia mo e vote of no confidence, na eke ki ai, pia koe ngā koe whiri o kwa mana ke whai i November tau ka hau, koe ne fuofi koe mo panaki kia taimi, pia mo e huu koe ia i vote of no confidence koe ni, o kune disrupt, une ue si ai ngā ue e whare area, pe ke ngā ue e preanga, pe na e mea pare mia pe he, i o ka pau na na nau fia ngā ue whakataha pe, ke mo whao pe, ke mo tala noa e ngahi palaparema me tono, no koku mo sio ki ai, ke mo whetoko ni aki e lava peo lelelele pe ngahi ngā ue, ka ua e te ta ofi pe he ni ka hoko te ngahi mea koe ni. Aia, i he whakaukau ta tau foki o ku
ai ta fa ke ta ha na o sio atu ki ai oku sai ai whakau kau. Ka ko inga na time ko na o se mo fili paremia na kai ke nga we aki e paremia whakau kau ko. Ko inga na o se ko fili pe ne na. Na kai ke fili hata hai e whahai ko na na e taha ki he kapne di ko inga ke lava whahawhenga aki pehe. Aia au mahina bea ke kakai whanua ko como ko kau politikari o tolu pa ko tari o waki mau inga ke wakai whakarere. Kako tu ia e piveni ko e me ta whaako e pare mea. Na ka na mo talanoa ke hengai pare mo ni te mo lava peo whenga aki pia solova ka mo lere ke osi ai whai tau ke ua disrupting awe. Ko whewere tu solo. Does it make sense? Ke mau ose mau launch ngahi allegations. Tau bebe allegations. Pea na koe ne whakaamu ke ngau whata. Pea talamai e nei tutoni ke maaroange. Ko whanga ko hai he ongo whahai that have the capacity of authority in the kolo ai ngau whata. Ko hai. Ai ke hau ko functioning po responsibility e pare mea had he wanted it. Ke kapa ko mena ne whemau. Ke koe ni ko sanga ka ko whafonga o mai na ho haa. Te ui ange ha mau ki whata hapela ke mau si ange mea ko ya. Kapa ko ngau whata ya ko ha une toki pula lai kati ko ya he foi mga wha ko ni. Ko whihui ko pe ko na toi pe ai foi tau eta. Ko whihui e solo kapa ko anga ho sio ko lere ai. Ko lere le rue ko ni ko fu lu ni ko fu vai ta fe no anga ki ai. Pe ke tu ko le ke au ki ai. Kai pe ke uhinga le. Kai pe ke uhinga le he ko ta no solo le peheni. Ko foi fare ale fo muy session fo muy. Na kuhanga o loncha a tequila i he pare mia pa mo ne pureanga ai anga na ai no ia he tu hau. O ai pe ke fehuia ko mafai me fe na mo tepe atuai o piti mai sipoti. He ko financial implication e amount ke ono ngau miliona. If we are to host. He ko mea ko na ai ko ke tau host e wano ta haiwa. Na amount ke fa ngau tu miliona. Ka pau na tau ai ke tau host. Ai ke au ko ne au ko ke wano tol ta i tu ko hike velio pa nga te mana te liunga o pe liunga tolo e fa mole fa nga ko ya ka ko kuhinga akuya ka pa na ko me na sio ki ai na ha ure mai au i ma tolo mo ma ke tau sio ga ke tau sio ga ke nga hirei ka pa ko nga fa ta ha yo ne hunga ki ai ka ko nga ko lau solo ko na ko ta wa mai kon ke foi manga fa ko ni ko small de u me ala ko na fai tu ni ko i he lulu tai mana tu ina os alo eke pankei America ai fika account is an official document na fahugi fare area ki account na fahuga e fa boini wanima miliona US dollars tama pankei ko ya account beheya ka ko official document na submit fare area Pena utala mai ko winga una ke tare ki tai ka oreva ke tupu e kau taha. O vare ka tok ave ke public enterprise. Ko ne utala mai e dia he na press conference. Ko uhinga hono ave ke public enterprise ke mahino ko ya me fa puri. Ka ya kolospe. Ka ya kolospe. Ko winga he ke tau ke he ke folo mai be ata. Pea e hoko ia modi, Ko pau ke tauanga o veti ngai wha matara ko ke tauiro mea ko modi mea ko whanawhala mea ko wai ainoa ia. Ka elampe so ke mea mai pare mea ne taramai. Na mo vili whare area ke ave ke public enterprise. Wakoni ko atu mo tamai motoria pe ke hame pe he ia to ke pe. E solo. Na ko mea ko na wahanga ai ke device a way forward ke retract pe ke mea ke private sector nega ya ke awe ko hinga ko
ko uhinga ku tau ka va ko public enterprise ko la go he ga te ha mahina ta e ga te over ka po ate he mahina ta hawa ko funga ya nga pe me ya irewa ke na nga foki me ke private sector he ko fei to no e me ko airline ko business ya ke hange ko ni he ko business ko o ai faka public enterprise ha business o natula monopoly o que natula o que vai a polo pe fisi polo que o mai que open market tau pe ko tau pe ko airline na ia e ngai kauta haia ia e bril tonga na ia fly new na ia e no interest na do que no compete he market go ia kai que tau nga to frata hai wai tau peso interest tau tol so que ko te tai me go de ne fratu tamaki ko pure ko tu site pe ko pure lulu ha na wa to pure lulu a tu site okay folawe alo fatu pake ha ke pe o siko go mbea e folawe pare mia ia mo ne kau folawe na giniwa ke tana tonga to mai lewa he lulu taia foi wakapuna komesiare taha o standby be ke alu ai paremia kai toki fetaria ke kau folawe mara wapuna kawa ku ge ofisida na ja ri baba o stotonge tikite confirm he wiki ku ala dia go he bo tama yo go te go ya se ya o furi poke ko uhinga pe he kai ke fakalere pe he me go airline for commissaire pe amana ke ngawe ke tu hawe kakai pe amana ke mau halere ia kapa go naga no falere fa pe ka minister e ko uhinga pe ko me go ke na tu ha ke a honi he o se to fola pe ni me tu ko business so ko foi ko wanga si o kai go ke uhinga lere ai ko foi to fola fiha ne pe mai mo wa ko funo te mukala ti o business fai he private sector ko awan ke ta unina o faka paton mai tu ko business ai ko foi faka tu ko business ave ko me private sector ta foka ke na autoria local ta business ta o si natula tarisone katoa ai ume e ko ni he lawa ko tarisone ko foi rea motu ai he ngai ponua fakatui ai uhinga na la pai he fai ta monaki bo ko o si ha fai me fakatau tarisone he ne ha ni he modern days o kuia ko petrol ko lavaki ka te hanga lavaki ha mea o mai me he taloni o kuia ko tarisone ya he modern age ya ko mea ko ki mo ana winga ko taula ma fakapo ko mataki o fanga me na uia ko tarisone ai o te ka do mea ko ni tarisone higini ma ka no pere te ka do mo tarisone Pues la máquina. Eu imagino que tal fogene tal fononga mai e me ako ku to o falala tu imeni i ka no pero te mai hafu a o pe ke fa fis ko to ki me en koko atu ki he no pere tu a fitu ko me fa de fito pe i ha o pe line ta o pe ko more falala tu i me na fa fa to ngia ko fa hoko wa o mai ni ki no o mai ka no pere ai tohi fotu uma kon ke fai ai fa ha lot ko ne bons ko ni ai ko ne tu ko ni fo to ton ke na to ko hiva mi he to ko wa no ko moto fare area o ko ai to ko fitu ya moto o ko mo o ka ke mo ka he pure anga o ka wai ko
Katana ke toko hiwa koe me toko fitu koe toko tahao noia. Aia o me toko ua no toi pe toko mau toi pe toko hongo fulu ai. O ka pau te nau tu whakataha kotoa. Ka koku whihui atu. Ka pau e te mawai ua pe kau no pere. Ihe Philly Vons koe ni mo whakatu koe ku nau whai mai. Koe hae e ala hoko. Hangi e mahino ai ki he ne awhio ai ni ihi koko ku kai ke nau kei tū pena tolo kai ke nau kau whakataha mo e ku whea mao pia ke nau tū mo vete vete pia whakatatau ko hape mea unau tū i kia he taimi ko Philly Vons. Solo, o ko fotu adi o te ta discuss fo issue wea. He koe ki ango whatonga e ne loloto. E loloto issue wea ni. Issue wea ni, ko te pito e peko elito ia mea koe. E na osi i rea lahi peo ke kauru. Ki e tui wano he mau. Hu mai koe mei. E osi koe ono tolo e. Kai ke utui au ke na o mai mo vete vete mai. Now, alu ke ha meaningful purpose. O vote of no confidence go ni ke na o mai whata. He kono mo ni ko o ko sio ko manga fani ke ne whakangata mea ko whata hosi. He ko elito ni solo. O ke ilo elito mea ko pure anga. O maka tuunga ya he kamata pe hono fomo. Ka koe fu akau o kuto he whata hosi. Ko hono fua ko pure kovi. Koe mea koe horse-trading, pe koe mea koe pehe koe bribery ke te peatu. Hao vouti au kau fotu au wake ke minister. Hao vouti mai ke upare mia kau oato au ke sea. Hao vouti mai kau hanga oate ai fui kontureki koe. Koe fu akau, koe tenga i akau ia. Wilo hono fua, koe pure koe, corrupt. Ai noa ia. Whatiki tato, fai teria. Kaki au. Koe ha hono kehe ke whetonge pure anga na toa ke fuakau ea. Moha toi pure anga o mai o whai ak befunga tatau. Koe hano kehe. Ai koko whaarea solo. Koe ke utui ke o mai beha kapawebe o whetonge a kapawebe. Tau o maha mea ke meaningful ke kakao e kahao e whonua. Tukua e sio ki tā, tukua e whakau o mai moha whainga statement ke mohanga whakanofo mai hala whanonga o i koe ni ki he kahau. Koe mea koe ke o mai koe ke pehe ke koe mapaki mai mautolu koe ngā katau pureanga. Ka te ke tui pehea. O koe tui koe whainga maarien he teke ke talo e tua historia te ke tau whetauraki moha manga whape. Ke tuu mai ne a whiofe hangangai mwene kabineti. O koe ai ko tau time tau whatapa ke kau minister ni afio kau no vere na afio talo e tu historia e fonwani tege whehanga ngai fui ai sino ko ya ko mea ko pehe ai o te tatala no he foi mea ko ni tu wange ki space tu wange mea ko ni ke na o meditasio ai no lo tu mo au kai ai ke nau whai tu ni ko he voto no confident ko ni o une hanga o taki mai hanga foi mala maha mama ko amanaki anga kakai fono ka ke tu iau ke fonga ko ke hau pe ki toko fia ka no foi ki toko fia le tu ko ni e pivene o ku o de at be fe fa o si ko nga ka o se ta proklama ko foi konga foko ko mahu inga ia na fehu ia te ko o si o tui ka ba e whainga maari ho taimi he fiafini peta alu mo ke konga ko ia he konga kata osipe i he vote of no confidence i ahon kai hoko atu paboto tadele be via osipe mo da bulu fok tadele via laine nima ata oi ko nima e kone tu ko ni o kwai mau inga fugia o ko ploto ke fehu ia tu ka ai toki alu e ke me hoko ko nga he fehu ia he kakai ko pureanga ko ni ko ne kakai au ki ai pare mia sa sovaren he ko ka fofonga na te kakai o kwai mo ka fofonga o ko ke mo pure ka he pureanga ko fehu he dai ni mi o mo ka ki he o mo popo ke pureanga kakai pe mo popo ke pureanga ka no pere ta ko nga ke e fulolo ta koia solo ai fiaf ke ta hoko to ai fiaf
pe mo ngahi konga koe ka fa o si pe o ato ke fe ko ni ko ai vons ka tatuk ka pau e fili ko ni o liu ai pure anga ko ni malo hileva ke fa malo I pare mia me pure anga ko ni ala ke pure anga fo hanga ka me ko pare mia I ne press conference o hanga ke te patseti ke lere yesu ne hanga ke ha pe of my fili ka nga disrupt e hoko I me ko ni mo lotonga fa hoko ko fe hui kia e hoko ia ko palparem pe ko me ko to ha puranga fo o ia palparema na tol ke na to ko na tol fika out na ai patseti mo hoko atu ko ia o novema solo o wai fo ke me he engineer he system engineer o wi ke hoko ho limitation ia ko ke ha ko fo limitation e me ko solutions ke be wa ke ha solution e basis o wai ke hoko ta mouse e pare bia ke fo ko e ko ngata nga ya wa ke ta solo vaga ya ke be ke ne be ya ko pare ba ko patset be issue ya ko is beyond him tira ya mo issue ko di have out of no confidence ko me e ko ya ko ke hoko ene hono ngata nga ona ke ne be o ko ke malava pe ko ya ke ha solo vaga ya o nga me ko ne o mai ko issue ka ke au e solo ta to ko ko ni ko ka ti ni ko so kala bala ta to le be fia ke ta to fa mala be u me ko ne mo no confident pa ta ko te pege e ula be ta me fia ye hoko ni mai hoko ni mai malo bito pivent ka ke hoko atu e fatongia kana ka toksio ai fia I hoko ko ia ni ma malo sol ovan ovan kainga ku fa malo atu ka te ki motol neongo ko ki proclama ko ni fe unga pedatoria me vote of no confidence ko tu be gwa mo ngai fehu I mo o mai ka ku hange ko mai fa fofonga ki fa fofonga ha ku na pos I he mala eta pulu ko nga ke na hoko atu ki patongia ta pulu fa exercise fa hoko ai I he time hoko ko eta ta ai ko o sieni mi deu me ta ka aku fa malo ka modolu I he lava ke mo kau mai e tau polokalama te tau toki foki mai I he taimi nima ai fiafi manatu ka taimi nima te tau toki foki mai ai he aku mahu inga apito ai isiu koe ni ke sio ke wakai ke eke ke wafofonga ke haene wakai ange koe naku o atu oku unau I fie ka wafofonga kakai oku nau popo ke preanga oi kakai ai ko kakai fo ke asasi sobareni ko kakai be mo ka no pere ka ko nga ka ho eki na dolu pe te na alu na dolu ke to hiva ka no pere o fa ho pere anga o ko tari ko ya te mo toki fanongo ai fia fi nima o mai Paulo Pivenpi ka nga tai na fu ke fi na fi ke hu ko si na tauli riu he wa fi ho fulu ke na tauli riu ke lava fili mai kakai ho tau kau taki pena tauli riu ke whakakato bisone o kupehe ni ihi ko bisone ke fili whakate mo kalati ko toa whare area. Pena tauli riu ke pulelelei. Pena tauli riu ke tau peheni pe. Hange pe ko lere ko ni ko ia pe lava fotuan pureanga pe fotu. Ko whehu I mahu inga na tauli riu ko a ke ha. Ko hako e mea na tauli riu ai I he wafi hongo fulu o kuwhia mau ke clarify mga himea ko ia he tau kau politikare, ka koe ngā koe proklama foki tōngata whitu, pia ko ia oange whainga maari ko ia, kene o mai ngahi tari ko ia I hoko koe ni maka mō mea, tau toki whiloke ai whiawhi I hoko ko ia ni ma.
fefe